Pak, cek dermati ya Pak. Kok pas melas tak mentinaki kakek Pak. Allah. 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 Derma Pak jelek. Tahu Kak, Arya kadik jen sehari bapak re. Pak lo dia ro tulio ngak je Pak la mati ya ro te matek boleh tak nyusai kena foto. Mau tak ada ya kakek Kak. Cari bapan kakek. Neng kakek topah itu ya. Putin wak saran lah roh. Hah? Sarah ada orang merut. Mati ya wabi orang yang ngaji hati lah bun. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. Lek, ya ada nak dulu Lek. Apa Kak? Kan bapak lah mati tuh ya. Engkau terus magena nanti na bapak ruwa Lek. Nanti kemana Kak? Kan lah pada jelas. Tanah sedina itu manaki kangko. Tanah sebera itu manaki kakak. Pulakin lah lopang. Cek kakek beda-beda kok lambe bapak sungut jangan dia. Iya Lek engkau enggak. Isang kunikeng lang ngalol engkau bi kaki. Njo engkau pakun ngala tuman pabengkon ria. Ya tak apa pak kakek tak ning di ngalak pabengkon ria. Tak apa engkau ngalak sebera. Iya Lek lah galak sebera juga. Keng tepus galu bi kaki polan bingkoi pakheti. Apa? Pakheti. Kaki tak akan keropolan selebura main dia Kak. Pasti le magati sangkol na bapak. Dadi bapak saya sakit ruah. Sang kunikeng ngangkui daun sarabat ya. Iya Kak, kok tahu bapak salah sakit? Ken selama sakit tak toman tegetu ke beng-labeng sama sakit bapak dia. Kaki ngucap picek nyaring ngale. Pula ketima kopo kok bi kaki. Pokok kok tak mau tahu. Engkau ngalah cuman pabengkon ria. Keng mun kaki tak narima kerempekan dia. Sing ngak beda apa dak budin ya. Song, saya nggak lo berangkat pantai deh Pak, cak atau karan seteretanan, kaki seteretanan kirim buat duaan, kaki mat sebagai teretan waktuan, alek nukron ria jaga, saya nggak kakek cak sampai atau karan masalah sangkulan ria, kaki mat bingko itu menang sabai bererua, pabengkon ria malai kenengin le ukrona, keding mat. Iya Pak. Munda ya Kak Mayu bila vai mun benko. Pal kaki bengang kok pada bengan. Cengkok ben kaki pada dederkan pereng situng. Arah pemana makan di rumah mat. Tahu dul. Ya ukron dia tak gelem narima keperembakan dul. Ya kau pun ingin nora permasalahan keluarga nak mat. Ia mun upron detek kening perempek mat. Kaki sebagai tretan waktuan. Ipas pekwa orang mat. Kita idul. Terus nangkok ruah ngalah cuman pabengkon. Keng tapen can gelak ruah. Jaluk ukron tek kening perempek isa kale.
Ya mun dia masalah sangkulan tretan. Mun masalah sangkulan tak nu perempuan naong. Isi tung solusinya. Apa lu? Carok. Mi kata nas mana senegak gitu. Beninas mana sana tretan. Kemak le pada tahu kapir yang mur leker ya. Cek mat tinggal lebur na carok. Oh ya munda iya dul. Tuli ketos haki ke tangale. Edon to se berbere. Ron, Apa dul? mereka dicari. Beda apa? Untuk sekarang beberapa secara ke. Beda apa kak? Tidak cara sih. Melakin mereka hiki. Jangan banyak bentah pron. Kok udah nak ribuni kayak ngatang-tang nataro. Terus kena ada remah kak mau beli acara. Injak kayak ngaceling pancuk nepak ribu banyak rebena maju rao deh. Bukan benar kalau kakek. Aduh, mainan ria film mata penan bun. Ya, jadi sebenarnya kan ingin menyampaikan pesan moral jadi ya, Ru. Jadi ajri ya, kritik alos ke bagian orang seateretan, tapi apa pura-puran sangkolan. Ya akhirnya tidak gila, dia main ngap film dia. Kro gila orang. Tadi ya. Lah kan, kok gimana dia? Ibu.